Nini apartment ke damtang phai kuni ni phai krehini pen cricket homani an Diphu Area Baptist Fellowship mate DABF ningkan phokep ke pleng mate Sertalin asengkan kechok Lamding Road kilometer near kep DABF office complex along aliralon pen ke talon pon Kedamtang pharo kre sirkebra truck sirkebra hini ningkan pen parjapsi pining suri hini ra inkora hini ananingkan abangke ningkan phokep pleng tanglo Go into all the world and preach the good news to all creation Margang ding pikre trokang ding sukre pho Bible kang thira longpen athe PN ponsi bangso jai mek paman pon Ada por phai trok sira chiti ma por pen Reverend Dr. Solomon Rongpi Senior Pastor Diphu Baptist Church pen DABF Administrative Building la pen asset ingpu ponlo Bangso phi Reverend KS Ronghang Maipu DABF la pen H Kiling chunbang DABF G JCC atumari ding pensi DABF alama ingthur ponlo La pensing tiso bidisar DABF pensi Golden Jubilee mate Sertalin along e ingpu ponlo Bangso long aluhiaman pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang la pen EM Richard Tokbi Amar Singh tiso MAC Johnny Timung Kadom Terangpi Het Singh Ronghar Dr. Mongwe Rongpi atum chitongdun Adap Karcho Girja Hut Speaker mate Arna Malam Kithanaphan Reverend Kamson Rongphar General Secretary and Mission Secretary Karbiang Long Baptist Convention pensi Arna Malam Than Ponlo Lapen Jubilee ahim kedok Reverend KS Ronghang Maipu DABF ahin pensi ing Than Pontu Diphu Area Baptist Fellowship Sertalin asengkan kechok ketalon pona puthak DABF amaipu Reverend KS Ronghang pen pherangke atumaphan ke pachini ponalam the arjupon sinang Tadi great home November sinina kore hini itu nonda talon lo tapi langsung Jubilee lagi itu puna tu ha Kuligau iyan tu ke ha Donsiri Dimapur iyan tu ke pu Lamding Langpher Soto Langpher apa iyan tu ke Habugilya daerah so jadi sono deng lagi headquarter lo masa long ri panggil dake itu daksi padolo tapi pini itu Monduli Krenner Cap Lapen ke kacelang ame tu korai si kado we pat pikir thakana tu fellowship dak chingrum lo lapen ini tu angka chingrum lapen ke dak alhi sarpo tu chief executive members tu ye matu council leader among team dan sedap culture dolinsi culture hero bene la ye matu siam tu pensi dak dora pelo asi non mangen itu arna fancy rolo labang so me kichun pe me po News Report Karbiang Long Live